ti Masakbayan. Nakita ka nagwapo kan ubing paygayam, jay simukat a CEO iti kumpanya a pagpapayam ka sekretary. Wansa, ubing pay mami, idi na stroke ti amana, ison ti simukat akas CEO, tadimat kabaulanan ti amana. Naggasatan? Gwapo lang nga rodan. Nangato pa'y ti saad na iti kumpanyada. Nagistrikto kan suplado unay mami. Talaga akas na, tanangato nga min ti saad na. Agpraktikal kakit di, kat aramatam ti utek mo. Anya ti kaya tiyasawan mami? Di mo kaya't atangadan da ka ti tattao iti kumpanyayo? Kasano ko ma? Gargariyam! Tapno inton si kati agbalin nga asawa na. May sakan to abak nang. Mayat sa ngagpaiso mami. Gargariyak man ngagpaiso. Bareng matinag kadagiti dakulap ko. Nay, apayin lay ka. Kaslad da parikot mo. Takod-kudom pa'y day taulom, idi pimanaw ni Sir Sanjo. Kasano? Pinapanaw na kanumanan ti clerk na. Iso amang ipaskilak kanumanan iti wanted clerk. Di ka kadipay naruam. Kanayon matakasta. Masapul manan amang interview ak iti aplikante. Kalpasan manan ti sumagmamano alawas. Pasukatan namanin. Maulawak sa iti aramid ti CEO tayo. Binulan samot nga agin interview ak iti clerk wenno sekretaryana. Di mat nga rod iso ti mang interview. Daytan samat ti trabaho makas HR. Ag-interview iti aplikante. Nalabas mat ni sir. Awan pa'y agbayag a clerk wenno sekretaryana. Amangan no jay kabarbaro a sekretary na, pasukatan namanin. Kaano nga ta? Nga adda makapaglumot a sekretarya kan clerk na? Ijay ka di syudad ti pag-aplayam iti trabaho, anak. Wanang, ada nakita ka na i-post nga kasapulan da kano iti clerk. Kasta ka day. Pagdagusam nga, kas pangarigan. Ada kano bakante a kwarto iti pag-ababangan ti gayam ko, nang. Hagan-anad ka nga rod, anak ko. Sapay ko ma, tada masarakam at trabaho. No saan ko maigasatan ti nakapost a clerk iti may sa kumpanya, urayan niya ditan at trabaho ti Sir Kak, nang. Narwam kamot kit di iti rigat, anak ko. Kabailam day ta. Sige nga rodan, nang. Mapanak pa iti dagos ti gayam ko. No maala ak akas trabahador, agabang akmutan iti may sa bakante a kwarto. Tarabayan na katitios, anak ko. Sino ka? Apay nga umunag ka iti pasdak? May sak nga aplikante, sir. Paunagan na ko, ma. Ha? Talaga ka di nga aplikante ka? Kita man ti bayo ditam? Security guard ka di ti rumbang amang kita iti resume ti aplikante, sir? Saan ka di nga iti HR ti rumbang amang kita? Ha? Amin nga aplikante kat disente da. Saan ati kinadisente ti pagkitaan iti kinalaing nga trabaho, sir? Amok ti may papan iti data entry, record keeping, customer service, kan basic software applications. Sige nga rod, sumrakan. Agdirtyo ka ni HR. Agyamanak, Sir Guardian. Asino ka? Anak kaunag dito pasdak? May saak nga aplikante, ma'am. Iti kas na alangam, nakamaong iti agkup-kupas, daan a sapatos, kan, ay, tiyak maawatan ti tsuram. Saan ati kawas ko ti agtrabaho, ma'am? Nalaingak na may papan iti pasikot-sikot ti computer. No siyak ti mang-interview kan ka, saan kon apatuluyan? Itsuram langan, saan ka apumasa? Kaya't ko makasarita ti para interview, ma'am. Ha? Saan kan amang namnama? Dagiti laang disente tagtrabaho ditoy. Kas iti arwatem ti rumbang, ma'am. Ti makit-kita ti puseg kan nagkiting apalda akas lakurang ti tela na. Ignorante. Inak man laangan iti opisina ti CEO. Good morning, sir. Anya tinasaya ta makita iti kastang itsuram.
Opisina daytoy. Apay akas tatilangam. Mayat mo ti ayos ko, sir. Jak kayat makita pa iti kastang itsuram. Nalawag. Uwan, sir. Sir, anya ka di ti aramidak ina? Anya. Nasken ka di pa yadamagan dayta. Anya ka di dagiti appointments ko ita. Ay, sige, sir, takita ang iti record. Ada meeting yu iti 9 o'clock, sir. Agkita kayo kini Sir Liam diti opisina iti 3 o'clock iti malam. Agsipod tawan pa iti clerk. Urnusan dagiti files iti lamisaan ko. Uwan, sir. Matungpal. Adda ka di experience mo akas clerk? Nagtrabaho akas clerk iti may nga opisina ti lending institution, ma'am. Apay nga rod apimanaw ka ijay. Padasat mo ti agtrabaho iti sa bali nga opisina, ma'am. Nakitak namin ti impose yung agkasapulan kayo iti clerk. Nag-resign ka kad iti sigod at trabaho? Uwan, ma'am. Ada ngamin kadwa kiti akabagyak matlaang. Ison ti nagbati, pasyak mo ti umay ditoy. No, ikandak iti gundaway, ma'am. Ibagakan ka. Istrikto ni sir. Kagura na ti babae ang mangipakita kan kuana iti anyaman a motibo. Maano sam nga ta? Trabaho ti imayak, ma'am. Saan kat amang ipakita iti anyaman a motibo iti boss? Masapul asus tiniramday ta nga imbagam. Tapno agbayag ka dito'y akumpanya. Kaya tiyo asawan? I-hire dak, ma'am? Yes, you are hired. Sika, apingin mo nagka iti opisina ni sir. Inalada ka para dalos? Clerk ti inaplayak ditoy, ma'am. Imbagada i-JHR, adito'y kano ti pagtrabahwak. Diyak impagarong apumasaka iti interview. Itikas na akawas kan itsuram. Clerk? Ada ka di parikot, ma'am? Saan na ka mapan makipagent? Tapno mabalin ko ti agbikini, wano ag miniskirt, wano ag shorts iti nakakitkiting. Anya? Mangin-insulto ka kadi? Sinong batak lang ti imbagam, ma'am? Diyak may turad ti agkawas iti kas iti kawasyo. Ayan ka din ni boss? Adda na panan na meeting. Umay to inton madamdama. Ita, tadda ka matlangan. Sikan ti mangurnos kadagito'y a files. Areglado, ma'am. Naalamot gayam akas clerk jay probinsyana. Daan dagiti kawas na. Kan saan adesente? Pinadas ko. Takanayon ngamin apapanawan ni Sir Sanjo dagiti babae ang naasidag kan kuana. Barang sana kas dayday a probinsyana. Amangan mo't no saan amagustuhan ni Sir Sanjo ti panagkawkawas ti probinsyana. Pangkitaan no papanawan namanan. Makita inton sumangpat ni Sir. Amangan kit di, no di na kayat ti panagkawkawas ti babae. Naku na ti babae. Asaan at ikawas na ti pangkitaan iti kabailan na nga agtrabaho. Sa bagay, at damat kit di kalintagan na. Naurnos dagiti files ko. Agyamanak no nagustuhan nyo, sir. Si kagaan ti imbaga nilay ka akabarbaro a clerk. Uwan, sir. Imbaga ni Ma'am Carla nga isimpak dagiti files. Iso nga insimpak, sir. Kunak no ni Carla tinang isimpa. Iso nga minti binilin ko itay, sakbay apim manawak. Ayan na ka din. Saan ko nga amo, sir? Rimormot itay? Kunak no ni Carla itay tedda di talamisaan. Saan ko nga minan at tinalyaw itay? Sir? Mabalin ko ka din nakitaan dagiti files iti computer? Tapno amok ti aramida? Okay, barang no nalaklaka a makasuro ka. Ngem dagiti immo na a clerk. Saan nga min ati trabaho datin into na renda, no di katsyak? Ha? Anya ti kaya tiyo asawan iti da kayo ti into na randa, sir? Inaramid mo ka din, tinsingasing ko nga aramidam, anak. Masurunak nga rod, mami. Ta dinilaw na ti kawas ko. Dinilaw. Nagmayat tupay. Makita ti kinasiksim iti kawas mo. Diyak man amo iti daydi a lalaki. Baklan samot. Bakla nga ta? Padasam lang tapakitaan iti motibo. Tapno matnag iti palabog ta. Kunak no pagawidin na ti probinsyana a kabarbaro a clerk. Ngam saan mat?
Napintas ka di, dayta a clerk. Napintas ko ma, no ayusan na ti panagkawkawas na. Saan matalos siyang? Saan ka paatiw iti dayta a clerk? Napintas ka. Ikagumaam kit di apaten nagan. Hello, anak. Kumusta kan? Nakabiro ka din iti trabaho. Wanang, may saak a clerk iti bagbagak a nagaplayak adakkel a kumpanya. Nasayaat nga rod anak ko. Sapay ko mata nasayaat dayta anastrakam at trabaho. Sapay ko manang. Nabiitak pa'y matanang rugi. Yak pa'y nakita nga imisam ti boss ko. Ngam ti kadwak iti opisina ti maditi aramid na. Dayta maditi aramid na tiliklikam. May mayat matlaang ti awan kagura, wano kaapam. Wanang, sa anak mat nga papira. Wan matkit day anak ko. Ala, maturog kan tapno makainana ka. Addaman ng trabahom inton bigat. Sige, bye anak. Adda kan diti opisina? Nasapa pa'y man. Imbag dyan nasapa, ngam ti maladaw. Ala, punasan man nga rod ti lamisaan ko. Nagtapok. Pinunasa kong tilamisaan mi ka ni Sir Sanjo. Saan mat siguro apa tilamisaan mo? Kat siyak ti mangpunas? Apay na di mo inraman at pinunasan ti lamisaan ko. Clerk ti trabahok ditoy. Saan kat a janitress? No kayat mo, ipakadam ka ni Sir Sanjo. Tamangala ka iti janitress mo. Addan to aldaw mo kanyak si ka probinsyana. Aldaw? Kaano day tang aldaw? Anya ti aramida? Ha! Saan ka makaawat? Awan amom! Na-review ka din dagiti bookkeeping records ti kumpanya. Wan sir, isa na sapak na imay tapno ma-review. Good job. Isarunom ngayon code dagiti kabarbaro a data tayo. Inrogi kon sir. Kaya tso ka di nga i-forward kon iti computer yo tinalpas ko, sir? Okay. Tapno makitak mat diti computer ko. Sige sir. Aday ta, forwarded sir. Mabalin nyo nakitaan. Mhm. Ang kape kayo kadi, sir? Busy kami kini Jasmine. No time for coffee. Di trabahom ti kitaan. Wan, sir. Addan to aldaw yo ato. Saan mat a pinapanaw ni Sir J. Kabarbaro a Clark? Dayta nga rod ti urayan mi kanilay ka mapasamak. Addan samot milagro a mapaspasamak ah. Italang mat daytoy. Apay mo't amilagro ako nam. Milagro ah. Ta medyo nabayag basitan ti Clark na. Sigud kad agsukat adagos iti Clark. Ang mga nunapuskol ti ropa ti probinsyana. Isuasaan ang makarik na. Anya pa'y ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na akit nabayagan aapim manaw. Kano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana, Clark? Urayan tayo ti sumaruno a mapasamak. Sigurado apapanawan naman inday jay. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na, o di nabayagan na pimanaw. Kano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana, Clark? Urayan tayo ti sumaruno a mapasamak. Napintas nga agpaiso di probinsyana. Hangam, nagsimple matlaunay. No sino pa'y tinagsimple? Isumat ti bimayag iti opisina ni boss. Baliktad tininamnamak ang mapasamak. Kunak no mapapanaw adagos. Hangam saan mat? Saan ko ba'y kumapastragan day jay iti damo na ti imay? Ngamadlaw nga damat utak ti probinsyana. Daytoy tinapintas nga arwatam ita amapan iti opisina yo. Tapno mapansin na ka ti boss mo. Nagayad a bestida. Kaslagawn. Long dress lang mat daytoy. Di na kaya tinakiting takuna na akurang titela na. Di ipakitam ti sobra titela na. Nagayad. Sa bagay, ang mga nukas ti kayat na. Nagayad a bestida. Pag tinulungan ta nga aramidan ti amin, tapno matagikwam ti boss mo. Wan, mami. Baknang ko naman. Kan pantasya ti babae, gapu iti kinataar na. Nagmayat nga tan, numaysa kan tumat a boss iti kumpanya. Adon to ti umapal kanya, no mapasamak dayta, mami. Iso nga rod nga ikagumaam tapno mapansin na ka. Di mo sardayan.
Pagserbyam iti husto, tapno masursuro na ka nga ayatan. Adda ka di dinarayam a party, sakbay nga imay ka ditoy? Party? Ha? Ignorante ka talaga. Party ka di laang ti pangaramatan iti long dress. Sa bagay mo matket di. Ad-adda pimintas ka. Imba, tanakitam ti kinapintas ko. Ah, awan ka di pa ni sir? Awan pa'y matitay si Mang Patak. Madamdama pa'y siguro. Kanayon ka abisi nga gin-encode. Ado ka di pa'y ti encode mo? Impa-encode nga min ni Sir dagiti ka barbaro a files. Ada hard copy nga intad ti ka meeting na. Di da intad ti soft copy. Na-misplace sa kano ti flash drive na. Laika, adda ka di ag-birthday ita dito yung kumpanya? Taapay adamagam no adda ag birthday. Nakita ka ngamin ang nakalong dress ni Carla. Oray siya, nakitak mat. Damagak ko maitay, ngam husto mat ang nakapanaw. Saan samot nga ita ti birthday na? Anya nga tati selebrasyon na, tanaglong dress. Apay adi mo dinamag kan kwa na. Saan ko matan adinamag? Si kamot tinalagip ko pagdamagan. Adda siguro sa bali ang makagapo. No apay ang naglong dress. Good morning, sir. Good morning, sir. Saan ka di a maternity dress ti awag di takawas mo? Masikog ka di? Sir? No masikog ka, mabalin mo ti mangala iti maternity leave mo. Ni, saan mo sir? Sa anak mo't amasikog. Balasang akpay nga awan surok awan kurang. Apay nga rod anak ka maternity dress ka, no saan ka amasikog. Jasmine, in-forward mo ka din dagi tinalpas mo anayan code. In-connect kun iti server, sir. Adan iti computer yo, dagiti nalpas ko ana encode. Good job. No apay nga min anapukaw jet tao ti flash drive. Napansin na ka siguro ti boss mo, gapo iti inted ko along dress mo. Imbaga nakit din amasikog ka no ti agbado iti kasjay. Maternity dress ka no? Anya ang maternity dress? Tinasamot ammo ti lablabidan na day ta boss mo. Kinatawaan nakpay aje probinsyana. Ha, masurunak. Agpadada nga ro, dadida ammo ti mota. Awan lang amin ti di kay bagbaga pagkawas ko, mami. Napintas mo ti dinait ko akawas mo. Nangina pa'y ti tela day jay. Uray nang nina. Kaimbagakit din gay boss. Ano ka no masikuga, ket mabalin ko ti mangala iti maternity leave ko. Anya, maternity leave. Dakkel ka di ti tiyan mo, tay baga na ti kasta. Ay, makapasuron da di at tao. Awan sakit rit na ti sinalbang. Bakla ang atang. Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kumusta ti trabaho? Nasaya atak mat nang. Uray ka na yun anak kami so ti boss ko. Di na pa'y mat binabalaw ti trabaho kung nugapwanak. Nasaya at matngarod no kasta. Ngam apay nga imbagam akanayon anak kami suot ti boss mo. Diyak pa'y nga rod nakita nga imisam nang. Di nang samot amo ti umisam. Ang mga nooray si ka, kat di mo isuman. Iso asaan mat nga umisam ako nam. Iso kumaati umo na nga umisam, sakbay nga isamak nang. Iso ti lalaki. Ay, wan gayam. Ada impawid ko akwarta. In kayo alaan iti remittance center. Nagyaman anak. Igatang ni tatang mo iti abono, kan pesticidio. Gumatang kayo matan iti sidaan kan masapsapul yo, nang. O sige, mapana ko na iti trabaho. Bye! Agyaman akmanen iti impawit mo anak. Ala, agan-anad ka akanayon dita. Congratulations, Jasmine! Abay ka di ma. Sa anak ang nagkamali ang nangalakan ka akas clerk. Di na ka pa'y pinapanaw ni Sir Sanjo. Apay ko mapapanawan nak, ma'am. Awan mo ti basol ko kankwana. Amom ka di, nga ado kami amas-mas daaw, no apay adi na ka pinapanaw. Awan pa'y nga ti nakapagbayag a clerk na. Anya ka di ti basol da, ma'am. Di da ka di amo ti ag computer? Amuda, ta nakaturpos damat. Nga may sa ti amumi ang makagapo. Anya ka di day tama kagapo, ma'am. Tikang runaan, tikagura ni Sir, tigarampingat. No ti babae ti mangipakita iti motibo,
Kagura na. Kasta ka di, ma'am? Ay, saan ko pulos nga inaramid dayta, ma'am? Iso nga imbagak, asa anak anag bidot anangalakan ka. Akas clerk na. Sikatay imbaga ti anak ko aka opisinaan na. Agpahisugayam alos siyang ti tsuram. Ha? Amudak na na? Asino kayo? Kan asino ti anak kayo? Saan nga importante amamunak? At da idi pa nagsabat tayo. Kat naibaga ti anak ko asika ti kabarbaro a clerk ni Sir Sanjo. Ada ka di ibagayo, nana? Awan, no apay ba't nga mina nagsabat ta iti dalan? No diya kagkamali, ni Carla ti anak yo. Ta, agkakaingas kayo iti lang kan ugali, nana. Anya kumama, tinagpadaan mi iti ugali ako na. Basta da nagpadaan nyo, nana. Nagkamali ka di iti imbagak? Ani Carla ti anak yo, nana? Anak ko ni Carla. Anya ti ugali mi anagpada ako na. Da kayo magayam, sir. Good morning. Adaman damagag. Tumboy ka din ni Jasmine. Sir? Apay adinamag yun no tumboy, sir. Dinamag ko lang, met. Dumangamin kadag iti naglabas akadwak iti opisina. Di kay maawatan, sir. No ti klase ti panagkawkawas na, dinilaw ko idi nag-apply. Ngam kunana, asaan ka no nga iti kawas ti pakakitaan, iti laing nga agtrabaho. No di kat iti aramid. Imbaga na ti kasta. Yes, sir. Mabalin ko akid dawan, abaliwan na ti panagkawas na, no iso ti parikot yo, sir. Agpay sumat kit iti imbaga na. Pulido ti trabaho na. At dala pa ka insulto ak. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Awan. Sige. Panawan ka pa'y dito. Nay, da kagayam dito'y kantain. Nga mariribukan kan samay. Apay, mamlay ka. Pampanunutag man ti saludsod kanyak ni Sir Sanjo itay. Anya ka diti sinaludsod na. Apay amasak ng kaunay. Apay adamagan na, no tomboy ka no ni Jasmine. Gapo ka di, takas di ti panagkawkawas na. Ang madlaw mo ta babae. Ay, maburbur siya anak, no apay akas jay ti saludsod na. Saan ka di a weird day jay a saludsod? Pagkunamat. Ti gargaraw ni Jasmine, kat saan mat alakyan. Ti tomboy kat kasla lalaking agunggunay. Apay adamagan na no tomboy. Nagsabat kami iti ibagbagam alos siyang. Imbaga nakit din nga awan nagdumaan ta iti langa ken ugali. Mother like daughter ko naman, mami. Sa bagay, ngam sabalimat ngamin ti panangibaga na, ta medyo umisampay. Ay, awan ka is ka na day a tao, tapno pagsaritaan tapay. Wan ba't kit di agpanunot taman kit di iti aramidan ta. Tapno kagura ti boss mo. Kasano ko, mami? Isu nga rod ako nak nga agplano tano kasano. Jay ko mapapanawan ti boss yo. Tapno si kalaan ti kadwa na iti opisina na. Ngam ti question. Addaam mo na iti computer asaan ko nga amo. Ti may papan iti server. Tapno mapan iti sabali a computer ti files. Agpaisuro ka kan kwa na. Inton ammumon, isunto. Kasano ka diti aramiden may papan iti server, Jasmine? Isuro nakman, kabayatan nga awan pa'y ni sir. Saan ka di nga amo ni Ma'am Laika? Asaan mo nga amo dayta? Dinamag. Sa may sa, itala ang mata ito'y. Apay nga da ka dito lamisan ni Jasmine. Ingkay dyan lamisan mo. Takita am dagiti appointments ko itangal daw. Oo, sir. Jasmine, nalpas mo ka din ti papaaramid ko. Uwan, sir, nalpaskon. Adamat nandita computer yo. Good. Masapol ang makitak. Tapno amok ti i-present ko into nagkita kami iti business partner ko. At tugot ko nga inlutok amakan dito, sir. Naimas da iti Amerian nga.
Kalkalpas ko ang nagmerienda iti naggapwak a meeting. Kanan nyo laangan kini Jasmine dayta. Adamat balon ko dito akan kanan, sir. Luto ti probinsya daytoy. Luto ti probinsya? Kayat ko aramanan dayta Sige, sir. Taikan kayo. Manmanong adda magatang akas to dito syudad. Anya ka di daytoy? Nagbanglo. Kalamay dayta, sir. Nailuto itinyog. Iso na banglo. Nabanglo nga peso. Panagkita. Naimas dayta. Nagustuhan na kadimot laang Jane Loto? Idi imbagak nga dain luto ka na imas. Imbaga nakit din analpas ka no anag merienda. Anya, di nakadiri namanan? Imbaga nakit din nga itad ko kinilo siyang. Kat, inted mo ka di? Saan, mami? Nambarak. Idi inruar nilo siyang ti kalamay na. Imbaga nakit din anabanglo ka na imas ka no. Ay, surun kon. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti daytoy sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, mami. Amangan manan no palpak. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti daytoy sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, mami. Amangan manan no palpak. Masapul ani Hasmin ti padaksam. Tapno papanawan ti bosyo. Anya ti aramidak amang padakis kan kwa na, mami. Dayta ita ti panunutek analaing. Masapul nga agballi kita. Saan nga tang agkibaltang manenday ta mapanunot yo, mami? Saan mat siguro nga agkibaltang? Agballi kita itan. No apay mat ngamin nga imay day a probinsya na alosyang. Dumteng ti aldaw, apumanaw day jay alosyang. Siyak ti kaunaan dito opisina. Aramidak man timbaga ni mami. At the flower vase dito ay nga dakarga na danom. Ikabil ko iti nga 20 lamisaan ni boss. Aha. No punasan ni Jasmine ti lamisaan, masagid na ti flower vase akas lasarmin. Matuang lakit di, kat mabasa dagiti papeles iti lamisaan ni sir. Makapungtot lakit din ni sir. Sigurado apapanawan na. Rumarak pa dito eh. Madamdama, adan ni Losyang. Nasayat met, nuim mo na ni Carla. Tapno maisagana na ti papeles, sakbay asumrakak. Good morning, sir. Ada kayo matgayaman. Sige tao muna kayo opisina. Inakpaisin pa dagiti papeles iti lamisaan nyo, sir. Imunan. Di nakman la inuray. Mapan na kano isimpa dagiti papeles iti lamisahan ko. Apay nga taan na sa irak iti pinanawan nak. Di nakadikayat, ti makikuyog kanyak. Ay, sir, good morning. Itay pa nga imo na ti sekretaryayaw. No imo na, kaawatan na isagana ng dagiti papeles iti lamisaan ko. Ay, nalabit akas ta, sir. Itay pa'y matalim mabas ditoy. Good morning, sir. Adda kayong matgayaman. Agkuyog tama pan ijay office. Itay ka kanong pa'y matasimang pet. Naisaganam ka din ti papeles iti lamisaan ko. Ay, kwan, inuray ka pa ngamin, sir. Nakitak akap ka pa ni Jasmine. Isagana na siguro. Imo na ka lang aruden. Apay nga inyuray mo pa'y kankwana. Ditakan. Dinardaras ng tinagna. Pinanawan na kit din. Bastos. Darasak, tamapanak matan iti opisina. Ay, natinag ti flower vase. Apay yung kabil da iti nga to ti flower vase. Oh, anya tinapasamak. Ano tinalamig mo? Sayang tinapintas a flower vase. Sino tinangikabil iti flower vase iti nga to? Sika siguro
Adda dita idi kalman idi nagawid tayo. No siyak tinang ikabil. Amok nga da dita. Kat saan ko kumaan nasagid? Alangan mat ani sir tinang ikabil. Jasmine, agdardaram ti imam. Sorry, sir. Diyak ngamin amo nga ikabil da iti nga to ti flower vase. Kita mo tayo, imam. Ha? Saanan, sir? Basit lang da ito eh. Adapan nyok dito eh. Ha? Yag mo, tapunasak tadara. Saanan, sir? Siya kon timang punas. Siya akong kunakmat. No di mo pala ipapunas kanyak ti imam. Bagkatan ka nga ipatugaw iti lamisaan ko. Asino tinakita yung nga imuna asimrek iti opisina kitay? Apag iso nga oras ti trabaho, idi simmang petak, sir. Saan ko nakita no asino ti imo na? Apay ka di, sir. Siyak tinaudi arimwar iti opisina iti kalman. Nakitak pa iti flower base iti lamisaan. Ngamitay bigat, addan iti nga 20 lamisaan. Adda ka din napasamak, sir. Natinag ti flower base ket nabuong. Flower base pa'y day di mamaday jay. Apay anatinag, sir. Nakita nga awan basol ti nakatinag. Jay nangikabil iti ngato ti aking basol. Talo kayo lang matasumsumrak iti opisina yo, sir. Paayabam man ni Darwin Agard ditoy. Ariglado, sir. Inakayaban. Saan ko kuma napagtaktakan daytoy? No agpudno ti akin aramid. Kagurak ti ulbud a tao. Nalakalaang matamaamuan no asino ti ulbod. Ipareview tayo ti CCTV, sir. Isungarod nga ipapaayab ko ti gwardya. Takitain tayo ti CCTV. Imbaglakid din. Tada CCTV. Oh my God. Adamat gayam CCTV. Kasano itan? Ni, apa yan, Ma'am Carla? Agkalingatan ka matan. Saan matan napudot, tada aircon? Sir. Mga no naingatok ti vase, idi po nasa kumatilamisaan. Idi kwan, napanak i-JCR. Husto mat nga da kayon. No itay pa'y ko mga imbagam. Saan tayo kuma, anataktak? Sorry sir. Saan kong ingagara? Nalipatak siguro. Apay anaaramid mo ti kasjay. Anya ti panggap mo. Diyak ni namnama amalipatak, sir. Basta ti amok. Kat ang mga no naingatok, idi po nasa kumatilamisaan. Idi napanak i-JCR. Diyak gayam na isubli, sakbay asimrak kayo, sir. Ikang ka pa iti may sagon daway. Ngem no adapay saan ko akayat ama aramid mo. Ikaten kan dito'y kumpanya. Sir. Agyaman ang unay iti kinasingpot yo. Nagsingpot kayo, sir. Jak kayaten ama ulit pa'y daytoy. Hello, Jasmine, anak. Nakaawag ka man. Di ka di makaala iti bakasyon mo. Ay, sa bagay, nabiit ka pa'y laang di ta trabaho. Awan pa'y makatawin mo. Kuha nga main, anak. Masakit ni tatang mo. Kat kaya't nakakano makita. Ngala, ipadasam ti agpakada anak ko. Mangi-file ka iti leave mo. Ay, oo na, anak. Mailiw kami nga minkan ka. Nala, ano sam nga ro ti agbakasyon, anak? Ang mga no iliw ni tatang mo, ti panagsakit na. Sir? Mangifailak ko may ti leave. Masakit ka nung amin ni tatang ko. Sa dino ka diti probinsyayo? Ija Isabela, sir. Adayo ditoy. Kaano kang agsubli? Sapay ado ti aramidem ko ma. May sa alawas ko ma, sir. Nagbayag maten. Awan ngamin ti mga ramid ka dagiti aramidem. Damat ni Ma'am Carla, sir. Kanayon mat nga da ka malina. Sukatak ko man ket. Isumat lagayam akanayon nagpaisuro kanya. Sige. Palubusan ka. Basta agsubli ka after 1 week. Uwan, sir. Agyaman na kiti pamalubos yun. Ang bakasyon ka gayam. Nasayaat mat. Madlaw ko kat maragsakan ka. Maaramid mo ka di amin arumbang nga aramidan ija opisina? Di mo matamo ti daduma, saan ka di? Apay, si kalaang tiyaddaam muna. Sapay ko mga rod, tasana ka maurnungan iti aramidan intun sumang petak. Rumbang laang nga aramidam, tatrabahom kat nga rod. Sabali mat ti aramida.
Ngam no siksikat ya day ti opisina, saan ka di arumbang nga aramidam? Tasi ka ti mabati ditoy? Noan niya ti ipaaramid ni sir. Iso ti aramida. Sikat ti makaam mo. Ijay ko mga min probinsyayo ti rumbang apagtrabahwam. Saan adito'y syudad? Uray probinsyana taadda ka baelak, asaan mo akabaelan. Agmano aknang, Hada kamot gaya mon anak. Apay adi mo imbaga ta sinabat na ka kumaijay ilay. kaya't kayo nga rod a sorpresaan, nang. Ayan ka din ni tatang. Ada iji kwarto. Kanayon ba't nga gurgurikor kan aglaladaw. Intan ija ayan na, bareng sumaranta. Wadang, ngam isimpak pa dagiti ginatgatang ko. Amangan no itaray ti aso, wano pusa. Saan ka di anak ko nam, anaungat ti bus mo? Naku na mga min adi na amo ti umisam. Di nan samot ngamin masangot ti umisem. Takanayon ama kumikom iti sangot ti computer na. Ay katuan talaga akas ta ti mangup opisina. Computer latta ti sangsangwan na. No awanan jay losyang ako nam. Mapankan iti opisina. Nagsapakit din ngay, mami. Masadutak pa eh. Tapno maka-make-up ka, sakbay asumang pati amom. Madlaw na ita ti pintas mo, taawan sa bali iti unag ti opisina. Sa bagay, makaritouch sak analaing. Sakbay asumangpot ni Sir Sancho. Lalaingam, tapno agbalig kita. May sakan tumat abos no madanon ti tiyempo. Nagmayat nga tamot ti maawagan iti boss. Mabalin kumat aban ni kasan dagiti empleyado. Isungarod nga ikagumaam. Aramidan tati amin, tapno matungpal day tatarigagay. Okay, inak nga rudan, mami. Agpapintasak sakbay asumangpot ni Sir Sancho. Masapul asika akanayon ti kapintasan iti imatang na, tapno ma-inlove kan ka. Madama ti retouch mo? Saan ka di amay mayat? No isagana mon dagiti pirmaan? Ay, sir, kunak no saan kayo pa'y ngamin asumangpot? Apay kumaasaan na kasumangpet, ket ado ti pipirmaak a papeles. Sabali matiin into na rin, tatimat agmamaat. Ay, sige sir, isagana kon. No ni Jasmine, nakasaganan dagita. Probinsyana, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Apay kumaasaan na kasumangpet, ket ado ti pipirmaak a papeles. Sabali matiin into na rin, timat agmamaat. Ay, isagana kon, sir. No ni Jasmine, nakasagana dagitan. Tuladem kumamat ti kinapartak ni Jasmine. Ikagumaak ng artapan ni Jasmine, sir. Aramidem, no kabaalam. Panagkunak, saan mo ang maartapan? At damat pangatiwak kan ko na, sir. Wen, mamati ak nga atiwem, no iti pa nag-make-up ti saritaan. Ta saan ket nga rod nga ag-make-up? Natural, ti pintas na. Dakmatan makit-kita ti probinsya na. Pinapanaw ka di manin ni sir? Nag-leave, tamasakit sa kano ti amana. Tingamin na mo kat saan nga agbayag day di a probinsya na iti opisina ni sir. Isu lang mo tinakapagbayag iti opisina ni sir. Uray mat ket di ni Carla Aldaw lang mat tinunaan na iti day di a probinsya na. Kunak no papanawon ni sir day akarla. Gapo iti panakabuong ti vase. Ngam di namot pinapanaw. Nagasat pay laeng, tainik ka ni sir iti may sapay agundaway. Noan yakat at tinaknakan na. Tay naramid na dayjay. Amangan no agpaiso ti kunana. Analipatan na lang nga insubli. Siguro, di tayo mo't maliklikan ti makalipat no maminsan. Agi padamag ka dagos, no anya tinapasamak iti opisina yo. Mayat ka di matlaang ti resulta tinaramid mo? Saan, mami? Imbaga nakit din, at ikano agpapamaatin into na rak. May mayat kano ni Jasmine, ta natural ti pintas na. Apay anay raman pay ni Jasmine iti saritaan yo. Kat awan mat ijay opisina yo day jalo siyang. Day talaunay ti pakasurunak. Uray awan day jay a Jasmine. Kanayon pa'y laang amadakamat tinagan na. Adasakit diferensya ti panagkita ti boss yo. Di na ka makita. Ngam day jay alos siyang makita na. Isu akasurun ko day jay alosyang. Noan niya nga tati addakan kwa na Mang panunot ka pa iti sabali a pamuspusan. Tapno dinan malagip day jay alos siyang.
Jasmine, sika ka din dayta. Siyak dito sir. Saan ka di anak kalipay raang ni Jasmine? Kunak no ni Jasmine itayan. Idi nga nakita ti rubber shoes mo. Kasmat iti rubber shoes na. Baro da ito rubber shoes ko, sir. Saan akas iti rubber shoes na ako nam? Di mo pa inyin ko dagiti kabarbaro a files. Ay, irugi kon, sir. Sa bali nga min di inyen kod ko iti kalman. Manupay nga aldaw. Sakbay asumangpat ni Jasmine. Jasmine la aminan. Makapasro. Madlaw yu ka di akanayon analiday ni sir? Kas ta nga rod. Adda nga ta parikot na. Nalabit. No lumabas dito kat nakadumog ang magmag na. Nakabulsa ti maysa nga ima na iti pantalon na. Timot maysa, nakabitbit iti portfolio. No amo ka sumungad. Umunagak diti opisina. Taamangan no pagpupudutan na. Anya nga tang agpaiso ti parikot na. Imbaga na kumakanda tayo, tapno amo tayo. Amangan mat no personal abanag. Iso adi na ibaga. Sa bagay. No parikot iti opisina, ibaga na kada tayo nga empleyado. Ay, nabambanugang. Ado ti naramid ko iti opisina. Awan nga min kadwak. Saan ka di amay mayat? No awan kadwa. Tapno dwa kayo laeng ka ni Sir Sanjo? Ngam bukudak mo ti trabaho, mami. Makabanog, makapa-stress. Nang runa no ipaulit na ti naramid ko taadda ka no kamalina. Ipaulit na kunam? Wan, mami. Ibaga na a mistake ka no, kat pasukatan na. Kasta ka di. Kasi kamot nga rod. Uray ko numaban ni itak. Tapno aggibos matan ti panagan-anos kung agtrabaho iti opisina. Basit lang nga ano, sen. Awan papanan na, no di maban ni itam to. Saan ka di amay mayat no dito'y kalaangan probinsya nga agtrabaho? Iji kabisira no iso, taas asidag. Ngam sayang di trabaho, nang. Mayat pa iti sweldok ijay. Hingam adayumat ngamen, sagpaminsan kalaang agaw awed. No lakat makakita kiti na nga to asweldo. Padasat to ti umalis, nang. Diyay ngamin ka adayuna. Oray saan unay anang ato ti sweldom, no lakat ka na ayon ka nga agawid dito'y. Aganos tayo pa'y basit, nang. No makaurnungak, oray ag negosyo aktulaan nga dito'y lugar tayo. Mayat mo't ka ti ag negosyo, no maigasatam. Iso nga anusan nyo pa'y basit no madayo akmanan, nang. Anya pa'y nga rod, di kas talatan anak ko. Apay akas to'y ti marikriknak. Apay asap sapulen dagiti matak ni Jasmine. Gapo nga ta. Tanakapsot ni Carla ang mga ramid ka dagiti ipapaaramid ko. Amin na nagbalin na clerk ko. Kinagurak no mangipakita da iti motibo. Nababati pa nagkitak no kasjay ti babae. Kasladida nakakitkita iti lalaki. Iso nga dagurak iti kakasjay babae. Ngam ni Jasmine. Diyak pa'y nakitaan iti kasjay akababalin. Nakakonsentrate latan iti trabaho na. Saan at tumalangkyaw. Laika, kita man ti biodata ni Jasmine. Saan ko akinit kita idi? Ken awan ti cellphone number na kanyak. Mabiit lang, tabiro kak, sir. Yag konto iji opisina yo. Biro kam itan, taurayak. Kayat ko ang makita adagos. Sige. Takitak iti ayan dagiti records ko, sir. Atoy, sir. Alakon, agsubli ako ni di opisina. Dinardaras na nga inala sa pimanaw. Apay nga ta. Laika, agdardaras mo't api manaw ni Sar. Anya tinalanakan ka. Jayman biodata ni Jasmine. Jack maawatan no apay nga inala na. Di na dinamdamag. Itatawan ni Jasmine, sana inala. Itapay, sa interesado iti bioditan Jasmine, saan ka di adi nakabibiyangan, nukas dyan nga ag-interview ka iti aplikante? Mas daawak nga rod no apay.
Amangan no kayat nalaang amaamuan ti lugar, kan daddo mapay ama ipapan ka ni Jasmine. Idi pa'y ako madamo ni Jasmine ti Simrag, kat kinita ng dagita. No anyaman ti panggap na, iso lang ti makaamo. Sa bagay, awan bibiyang tayo ijayan. Ang nakaskas daaw man. Anya nga tagibasbasaan ni sir. Inruwar na ti cellphone na. Kasla damot saksakaran na. Ilipas mo na itar aramidem. Adala ang awagat. Uwan sir, matungpal. Agawaan. Rumuarak biit, nakapsot ti signal dito yung unig ti opisina. Sige sir. Kita man tinakaparabaw iti lamisaan a binasa ni sir itay. Di ba yung data ni Lucian? Apay dito eh. Di ka di cellphone number ni Lucian ti sinakar na dito eh. Hello, asino ka di daytoy? Hello, Jasmine. Kaano ka kading agsubli dito yung syudad? Dandanin malpas ti bakasyon mo, saan ka di? Da kayo, sir? Ni, saan ko nga intad ka na kayo ti cellphone number ko? Sana napateg, no sa dino tinangalak iti number mo. Damagak lang, no kaano kang agsubli dito eh. Kuna ni nanang asaanak ka nun nga agsubli dita, sir. Adayo nga min dita. Saan ka nga agsubli, kunang? Kastamo timbaga ni nanang ko, sir. Please, agsubli ka ko ma. May kawak, manipod di ka makitkita. Ni Sir Matt, itaman pa'y amang rabak kayo. Sana ka mangrabrabak, Jasmine. Kasapulan ka unay dito eh. No kaya't mo, umayak dita. Tao may kasukunan. Ha? Saanan, sir? Bye! Asino ka di tinakasaritam iti cellphone mo, anak? Tibos ko, nang. Mas daawak ta inawagan na. Ang mga no ado ti ipatrabaho na kan ka. Nalabit. Ngam ti pagsidaawak. Umay nakanosukunan ditoy. Ay ngam adayo ditoy. Sa maysa, adayo ditoy iti ili. Malaksid ano ijay ti pagsabatan yo. Mayaw awan to lakit day. Ipapilit namot nga umay. Nakasagana da kano iti driver na. Palubusan da ka di pa ngagsubli di syudad, nang? Anya pa'y nga ino di kasta. Basta ka na yun ng kumamot at agbakasyon ditoy. Nulakat palubusan dak nang. Matungpal ti kayat yo. Panagkunak at nasingpat ti boss mo. Apay nga umay nakasukunan. Boss, edinto ta empleyado ka lang. Mas daawak nga rod, nang. Kasladyak mamati. Katext mo nga roday ta boss mo. Ta ijay ile ti pagsabatan niyaw. Awanak inton bigat, ada papanak. Papanan nyo ka di sir. Mabalin amamuan. Awan mo't ngamin tinaka-schedule a meeting nyo ita sir. Mapanak iti probinsya. Inak matagpasyar. Probinsya sir. Itaman pa'y. Adda ka din nakaskas daw iti imbaga. Basta aramidam ti instruction kong aramidam. Matungpal sir. No adda umawag iti telepono. Ibagam nga da importante anapanak. Kasano ka-importante ti papanan nyo? Ta ijay probinsya pa'y sir. Importante launay ti gagaraag ijay. Apay nga tang aday ti lamisaan ni sir ti bayo data nilo siyang idikalman. Idikwan, kuna na nga awan kano ita, tamapan ijay probinsya. Anya? Apay ka no? Dinamag ko, ngam kunamot ni sir anapatag kano ti gagaraan na ijay probinsya. Saan nga ta nga ijay probinsya ni Losyang tinapananda? Asino kumaday jay alos siyang apagtaktakan ni sir iti oras na. Wan matkit dia. Naira nala siguro a probinsya tinapananda. Nga saan nga iti probinsya da ijay a Losyang? Nga mas daawak man, mami. Apay ti bayo data nilo siyang aday ti lamisaan ni sir. Napanain nalaki nilay ka. Ti bayo datam? Adda ka di iti opisina ti boss mo? Ti amo katawan ijay, mami. Diyak pa'y mat nakita ijay. Apay nga tangay. Madin samat da ito yan. Adda samat jak magustuhan ang mapasamak. Hello, sir.
Ayan nyo ka din. Asidag kami ni Tili ngayong bagam. Pagkitaan mikin ka. Adak iti gasoline station iti crossing, sir. Apag iso nga rod. Agpagasolina kami pay. Adayo kayo kadipay, sir. Asidag ka nun. Kung natin nagdamagan mi. Sige nga rod, sir. Agora yaklatan ditoy. Bye, sir. Naimbag tadi kami narigatan na ng birokan ka. Adayo talaga ti probinsyayo. Ada ka di sa bali a ginagarayo dito ilimi, sir? Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito bagayo? Iti anya aga po. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Ada ka di sa bali a ginagarayo dito ilimi, sir? Awanan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito bagayo? Iti anya aga po. Saan ka kumamas daw? Basol ko kadi, no kailiw ka. Mas dawa ko na iti bagbagam, sir. Imposible da ito eh. Saan nga imposible? Kaya't ko amapantayo iti lugar yon. Ha? Kaya't yung timapan iti balay, sir? Nanumula ang tibalay mi, sir. Saan at ti kinanumuyo ti kapatgan? Kaya't ko makita dagiti dadakkel mo. Taapay, sir. Anya ti dagaram kadakwada. Panghasim, Jasmine. Kaya't ko ida makasarita. Awan ti dakas apanggap ko kadakwada. Iso nga intayo ko man. Mas daawak. Tanag out of town ni sir. Awan mo timiting da. Itala ang ama pasamak da ito eh. Sa dino nga ta probinsya tinapanan na. Awan ka di timbaganakan ka? Awan. Ngam, pagsidda awak ti panangalan na iti biodata ni Jasmine. At dapay kit di atap ko. Nga ijay probinsya da Jasmine tinapanan na. Iti anya aga po. No pagsilpok dagiti pasamak. Kaslakas ta tinapasamak. Sinurot na ni Jasmine. Inala na ti cellphone number ni Jasmine iti biodata na. Kasta nga tangag paiso? Atap ko lang kit di ah. Maburbor tsa anak, kadagiti mapaspasaman. Nagsubli ka anak. Sino ti kaduam? Iso ti boss ko, nang kaya't na kayo kano ang makasarita. Naimbag abigat yun, nana. Landing itek, no disturbuan kayo. Saan ko nga ibilang apan ang disturbo ti umay mo, sir? Pagyamanakit de, takayat yu ti dumapaw dito'y nanumaw apagtaangan may. Nasao ngamin ni Jasmine. Ano mabalin? Kat diyo kayatin nga agsubli di kumpanyami. Adayo ngamin iti syudad, sir. Mailiw kami, numabayag asan na pumasyar. Tapno diyo paritan nga agsubli. Ikak iti binulan a bakasyon na. Tapno agawid dito'y lugaryo. Ay, agyaman ako na inukasta, sir. Nagsingpot kayo mo't gayam abos, ti anak ko. Agyaman ak unay iti panangibagayo anasing petak, nana. Jakpay nangag nga imbagada ti kasta kanyak. Narabak kayo mo't gayam, sir. Di da siguro makita ti kinasingpot yo. Iso adi da mo't ibaga. Anya nga nanang, mapan kamin. Umayak tumanan. Ay, anak. Saan na bale, taimbaga ti bus mo, akanayon ka nga umay sumarungkar dito'y balay. Sige nga rod nanang, mapan kamin. Talaga anasingpot ti bus mo. Nang runa, no umisam. Itala ang mata nakitak na imisam. Salwadan na kayo ti apo, iti panagbiyahe yaw. Agyaman kami nang. Patuluyan mi nga rudan. Bye-bye. Agan-anlad kayo. Itulog kay tinagos mo, Jasmine. Sumurot kanto di opisina. Tao mo na. Di na kon itulod, sir. Magnaaklangan ang mapanidji boarding ko. Taas si Dagman. Saan kan nga umulog? Itulog kan. Inuday tati ko nayo. Di, sige. Agyaman aklangan, sir. Don't mention it. But welcome anyway. Naganos kayo ket din, sir. Imaydak lang aron sinundon iti probinsya. Itulod ak pa iti boarding ko. Kasta ti kapatid mo kanyak, Jasmine. Dito yan ti boarding house ko, sir. Dahil ta na pinturaan iti berde abalay.
Agyaman akmanan, sir. Sige, sumaruno ako na adagos di opisina. Apaman ang maisimpak dagiti gamit ko. Sige, Jasmine. Mapana ko ni opisina. Tado ti pipirma ak papeles ijay. At dapay meeting ko inton madamdaman. Nakitam ka din ni Sir Itay. Itamampay anaranyag ti rupa na asimrek dita opisina na. Anyat kayat mo asawon itinaranyag. Sigod ka di analidam. Idi kinablawak. Imisam sa nagtungad. Sigod kat lumabas lata kaslawan nakita na. No kasta, simangpat manipod ijay probinsya. Una, tadalakit nga rudain. Ngam nagbaliw nga rod tilangan na. Kayat mo asawan. Saanan analiday? Kasta nga rod tinakita kini Sir. Ay, awan ka di kadwa na simangpat. Awan mat. Jay driver na ah. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Carla. Adbakan? Idi kalman tinaudi a bakasyon ko. Saan ka di? Ngam late kay ta. Saan ka kuman asimrang? Imbagamat ngamin itay ni sir asumra ka kita. Imo na laeng, tadi magasak pa iji boarding ko. Kayat mo asawan. Nagkita kayo itay? Idi pa'y kalman Imay naksinundo. Nag-night trip kami. Naturog kami iji lugan. Indagas nakpay iji boarding ko itay. Adamot na ni sir. Kastamot ni Jasmine. Adamot na. Jack pa'y nakita ni Sir. Ngam kuna ni Darwin, anaragsak kano ni Sir. Kunak no siya lang tinakadlaw ang naragsak ni sir. Pudno nga rod ti imbaga ni Darwin no kasta. Ti driver, madlaw ang nabanog. Kan kasla na puyat. Adda nga tanapananda ka ni Sir. Maamuan tayon to dayta, no makasao tayo ti driver ni sir. Kuna ni Darwin, idi impark na kano tilugan, imbaga na amapan maturog. Pudno nga rod anapan da iti probinsya. Nag-night trip da. Napuyatan ti driver. Idinto tanaturog siguro ni sir itilugan. Si kakadi, Jasmine. Mapanak ko maag-CR. Ngam ada ka matgayam di taunag. Wan, ma'am. Aguray ka. Ijay ka di probinsyayo tinapanan ni sir? Wan, ma'am. Mas dawak na rod, idi may naksinukon. Talaga lang Imbagman, ti kaadayo ti probinsyayo. Sinukon na ka ni sir. Oray siya kat mas dawak met, ma'am. Jack mamati ngam napasama kan. Oh, apayakas ta tilaga managawid. Apay agpupudot ka. Kasano? Kit adan da di alo siyang makapaasal. Makadomingo ako ng tibakasyon na. Natural, sumrek ita. Saan aday tati pakasurunak, mami? Napan ka no sinundo ni Boss Dayjay a probinsyana. Anya, napan na sinundok, kunam? Importante ka dila unay dayjay, alos siyang. Day tangarod kat. Asino kumadayjay a probinsyana? Nagtaktakan pa'y ni Sir anapan sinundo. Nag-night trip da pa'y kano. Ay, una yan. Adda nga ta impakan dayjay alos siyang kanibosyo. Ang mga no ginayuman naman. Agpaiso ka di, tigayuma. Itala nga na makita kakakuyog ni Sir Arumar dito'y pasdak ah. Nakitak mo. Sigod, kat sana makikuyukuyog ni Sir iti asino man nga empleyado. Mayat apadaanan ti istoryana da ito ya. Posible nga ta, nga da mapasamak asaan tayo anam namain. Day tati padaanan tayo. Nagado a babae ang nagsisiksi a clerk. Angam, kanayon apapanawon ni Sir. Kat no kuna namit ngamin, agarang ganjang da kano. Kaguran na ti babae ang mangaram kan kuana. Nababa kano a klase ti babae ti mangaram iti lalaki. Ibang klase mo't ni Sir ah. Kaguran ni Sir ti panagbadbado ti babae ang makitkita ti tiyan kan pusag da. Wan nga rod ka na. Saan ka no para display ti bagi? No di kat abungan. Naggasat ka man, Jasmine. Naggasat? Apay ako na yung nagasatak, ma'am. Jack pa'y nakapuot nga adda empleyado dito'y anapan sinukon ni sir. Agpaiso ka di, ma'am? Jack mo't ninamnama asukunan nak ni sir. Awan ka di timbagbaganakan ka?
May papanitian niya, ma'am. Saan kon abaliksan? Ammo munti kayat ko asawan. Balasang ka, kat barumat ni sir. Adayo ang mapasamak ti bagbagayo, ma'am. Imposible. Awan ti imposible, no ayat ti pagsasaritaan. Saan na ka may karitikas ka ni boss, ma'am? Probinsya na aklaang akunada. Nimot Jasmine tilimabas itay dita koridor. Rinabak ko nga rod, anagasat, tay sulaang ti empleyado as sinukon ni boss. Talaga anagasat. Kasjay gayam ti type ni sir. Konservative a babae. Wen nga rod, ado ti mangkat-katawakan kwa na, takas jay ti panagkawkaws na. Ngam, isumot gayam ti type ni boss. No agbado ti babae iti di na kayat, sa umasidag amang ipakita iti motibo, kaguranan day ta a babae. Isu siguro nga ado ti inikat na a clerk. Naibaga na ngamin nga ampang da kano. Kasjay siguro ti inaramid dagiti naglabas a clerk na. Ada na panunot ko. Tapno di ibagaday jay alos siyang nga importante launay. Anya day ta, mami. Ibagamon. Agpakada ka mat iti boss mo. Ibagam ama pantamat iti probinsya mi. Taapay ko, mami. No awan kanto ang mga rapid iti trabahom. May kawalakit din ni boss yo. Kat umay na kanto mat sukunan. Ha? Kasta nga ta, mami. Umay nakmet sukunan akas iti inaramid na kinilos siyang. Naramid ng tupay iti may salos siyang. Si kanto lakit din anapintas ken nalaing a sekretaryana. Sir, mangifailak man iti leave ko, tamapan kami kini mami iti probinsyada. Manungal daw ti alaam aliv mo. May sa alawas, sir. O sige. I-file mo ti leave mo. No adda importante apapanan nyo kini mamim. Agyaman na, sir. Adayo ka di ti probinsya ni mamim? Saan mat, sir? Ngam napintas ijay. Ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Kasta ka di. Mayat nga rod a pagpasyaran. Inaramid mo matlaan, jay kunak nga agpakada ka. Wen, mami. Dinamag na pay ano adayo. Kat imbagak nga asidog. Imbagak pay nga ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Agrubot ta nga rudan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay na tamat sukunan. Kuna siguro dayjay alos siya nga isulaan ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agrubot ta nga rudan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay na tamat sukunan. Kuna siguro dayjay alos siyang nga isulaan ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Saan nga taabakla ti boss mo? Aging gangamin ita. Di nakapay pinakitaan iti panagraam. Saan mo't abakla ti gungunay na, mami? Jay mo't kunada a matyo nga gungunay. Macho nga ta? Apay nga rod nga aging ga ita. Kat awan pa'y inaram na. Nasaya at no awan pa'y inaram na. Tapno siyakton. Sa bagay, husto ta ko naman ak. Sika ti may ranod iti kumpanyada. Nagbakasyon mat jay sekretarya ni sir. Timulad mat. Ang mga no si kamat ti sumarunong agliv. Sayang laang no agbakasyonak nga awan gapuna. Awan masweldo. Mayat ti agbakasyon. Ngam numadanon ti sweldo. Awan masweldo. Iso anak ko nak, adya kayat ti agbakasyon. No awan makagapo. Ay, sumabali ak man iti saritaan. Kayat mo ka din ni Jasmine aparakin ni sir? Ada ka ni Sir Daytan. Saan mo't asyak ti makidan na? Tapno syak ti agpili. Kasla fairy tale ngamin tinapasamak. Apay ko maa fairy tale. Di tayo pa'y matamu no arman ni Sir ni Jasmine. Dakkel ti atap ko. Nga adda pa nagkurso nada ni sir ka ni Jasmine. Pag ko na amat.
Pagtaktakan kanipay timay sa alalaki, asukunan timay sa babae. No awan panagayat na. Oh, alaman. Masapol atong palag ting karik kininanang mo. Anya ka di dayta nga inkarim, sir. San ka di nga imbagag, akada bulan, ikang ka iti oras mo, amang sarungkar kadag iti dadakkel mo. Kabutan mo ka di ida, sir. Apay kumakabutan ko ida. Ti kabutan ko, ket amangan, no di da kapalubusan ngagtrabaho diti kumpanya. Sapay awan ni Ma'am Carla a sekretarim. Ure awan ni Carla, no adda ka lakit di. Maaramid mo mat amin, tanalaing kamat. Sus, nagpatiray uk kapay, sir. Saan ka apat patiray ukan? Pudno ti ibagbagag. Imbagman, tapi na ipaiso ti boss mo ti imbagana. Di na kano kayat, adidak palubusan nga agsubli di kumpanya, nang. Nasingpot mat gayam ti boss mo. Ididamo mitag kita, pulos adipay umisam. Kanayon anak ka formal. Awan siguro ti gapu na atap no umisam. Sa bagay, dumangami ni sir, nang. Manmano nga umisam. Para kanyak, nasingpot ti boss mo. Imay nakapay sinukon ditoy. Sa bagay, kan amuyo, dakkel ti nagbaliwan na. Makirin nabak pa'y no dadduman. Ada siguro makagapo no apay ako na masaan idi nga umisisam. Urayan niya ditan nang. Tinasken kat tinungpal na ti Karina, akanayon kayo asarungkaran. Adatan dito'y probinsya yung mami. Napintas met ngagpaiso. Napintas ko naktumet. Urayan ta dito'y dayjay asanjo. Umay nakalakit di sukunan dito'y. Urayak day tangal daw, mami. Masiguradok nga umaynak matsukunan, akas kinilos siyang a probinsyana. Iso nga intakit di agpasyar, iti ayan dagiti agduduma a prutas. Adapay longboy dita sa kaanan ti turod. Uwan, mami. Presko nga agpaiso ti angin dito'y probinsya. Awan ngamin ti adu-alugan akas ijay syudad. Tila ang pagdaksan na dito'y. Awan ti taksi. Magmagnata amapan iti kayat tapapanan. Kasano, ket awan matikalsada amapan ijay turod. Ngam ijay mat ti ayan ti prutas. Kapilitan a magnata tapno makaalata. Nalpas mater aramidan ta ita. Mapantaman iti kantin? Anya ka diti kayat yo, tainaklangan gatangan, sir. Saan, Jasmine? Duata amapan, tapno agpili ta iti kayat ta. Ada ngamin balon ko a sandwich iti bag ko, sir. Paayan na ka di. Itaakla nga kid daw Di na ka di pagustuhan. Nga madadaal ti balon ko a sandwich, sir. Intakit din iti kantin. Syakton ti mangan iti sandwich mo. Anya? Kayat mo ti sandwich ko? Amangan no ibagam asaan anaimas, sir. Adda ka di lamot asaan anaimas. Nang runa, no naggapuken ka. Ay ka, nakitak ni Sir Sanjo. Kadwana ni Jasmine anapan iti kantin. Kasta ka di? Itaman pa'y nga adda kaduan ni Sir Sanjo ang mapan iti kantin. Marites kayo matadwa. Ah? Awan dakas na tabalasang ni Jasmine. Barumot ni sir. Oh, di awan dakas na. Saan mi mat nga ibaga adakas Masaumi laeng mat Angan, nagasat ni Jasmine. Numadanda iti relasyon kini Sir Sanjo. Ay talaga anagasat. Naibagak pa yan day ta ka ni Jasmine. Di na ninamnama, akursonada ti boss akanayon anaulimak. Madlaw kumat, anagbaliw ni sir. Makisaumatan kan umisam. Saan lagay ang asyak tinakadlaw? Apay nga iso ti pagsasaridaan tayo. Intayo kit din iti trabaho tayo. Ay, rumordan iti kantin. Intayo matan iti trabaho tayo. Kabaalam mo't nga aramida namin na trabaho yo kini Carla. Agsipod ta tultulungan nak, sir. Duatamat ngamin ang mga aramid. At daman kidawakan ka, Jasmine. Anya ka di dayta, sir? Mabalin ka di na ako nawagan iti sir. Ha? Ay, anya lang ti ibaga dagiti empleyado ditoy. No di kaawagan iti sir. Da kayo ti boss ditoy. Dinto tamay sa akla ang clerk. Bay amlat ta ita. No kayat da, di awagan dakmat itinagan ko. Ha? Da kayong mat, sir? Pagkatawaan da? Pakawanin nak.
Ngam adda na isang sangayan amarikriknakan ka. Si kalahan tinakariknak iti kastoy. Sir, di kay maawatan. Anya ka diti sasawan yun? Ay ayatin ka unay, Jasmine. Ha? Sapay ko ma. Tama ikariak iti panagayat mo. At datapay lang dito'y probinsya, mami. Dandanin malpas ti bakasyon ko. Ngam dinak mat inawagan ni Sir Sanjo. Ikabil mo ti cellphone mo di tada signal na. Tapno mangeg mo no umawag. Iso nga adda di tatawat ti cellphone ko. Ta iso ti ayan ti signal. No awan lata ti awag na. Sikan ti mangawag ken kwa na. Ang mga no nalipatan na. Saan nga ta ama ikawa iti kaawan ko? Apay anilo siyang kat inawagan na. Napan-napay sinukon. Anan sakat diferensya ti mata na kunak manen. Makita na nilo siyang, ngam di na ka makita. Kurang-kurang samat da dya tao. Makapasurun nga rod. Intun kon, pagaramidak iti saan anasaya at dadya alos siyang numakasubli ak ijay kumpanya. Wensa, tapno agbalig ita iti panggap ta. Tubang da jay ababae. Alamat din na, Jasmine. Sungbatan na kon. Sungbatan? Nabibiit ka pa lang anagaram? Sungbatan kan? Agparinto mga ngarod iti sangom. Tapno sungbatan nak. Aguray ta kumapay iti sumagmamano ka nito. Kan saan kang agparintumang? Apay aso magmamano pay lang ka nito. Itan ang mga nagbaliw ti panunot mo kat pumanaw ka. Promise, saan na ka pumanaw? Basta saan kang agparintumang, pangaasin. Anyang roti aramidak, tapno sungbatan nak itan. Kayat mo, taipukkaw ko dito yung kumpanya nga ay ayatan ka? Ay, saan mo nga ramidon day kababain? Sige man laangan, sungbatan kan. Anya? Ulitin man timbagam? Diyak nangag. No saan mo anangag, bayamon. Ibabawi kon. Oy, awan binabaw yan. Nalpas mo nga imbaga asong batan nak. Nangag mo matgayam. Apay nga ron nga aging tutulong ka. Yes! Woo! Dakamin ka ni Jasmine! I love you, Jasmine! Diyak mauray ti awag ni Sanjo. Awagak man bareng umaymat dito'y. Sige, awagam. I-loudspeaker mo tapno mangeg ko ti saritaan nyo. Sige, mami. Awagak ti awanan bain. Itun bigat kumati panagawid ta ijay syudad. Wan nga rod, mami. Mayat kumano umay dito'y amang sukon kadatan. Awagamon. Tapno may palagip kan kwa na. Inta nga rod iti ayan ti signal, mami. Narigat ngamin ti signal dito unag. Daytoy tumati pagrigatan dito'y probinsya. Ibirpirok ti ayan ti signal. Hello? Sino daytoy? Hello, Sir Guapo. Amangan no saan kami ang makasangpat inton bigat. Tanarigat ti makipila iti bus. Nagado ti pasaheros. Anya? Dayta ka di tiyawag mo? Busy Tap na ipakaamok anarigat gayam ti pampasahero abos dito'y, sir. No saan ka makasangpat inton bigat? Mangbiro kak iti kasukat mo. Ah? Ay, kuha, sir. Ikagumaak ti sumangpat. Iremedyo, tap na didak sukatan, sir. Adakan ka dayta. No makasangpat ka, ada trabahom. Ngem no saan? Ag-resign kan. Bye. Nangagyo ti saritaan mi kini, sir. Saan ka di, mami? Wen anak ko. Kaawatan na saan ka napatag iti boss mo. Saan ang masayangan ang mapukaw ka iti opisina. Agawaan tati agsubligay syudad, mami. Narigat tagbirok iti trabaho. Napaay ta ka din iti panggaptakan kwa na. Ado dagiti insuruyo. Ngam puro matpalpak, mami. Awan di kay maisursuro. Kurak namin, no epektibo. O sige, agrubat takit din, tagsublitan, mami. Narigat ti maawanan iti trabaho. Nagrigat tagpa-interview man yan iti sabali a kumpanya. Wana, anya pa niya nga rod. Sorry, anak. Good morning, sir. Kunak man no kunam anarigat ti makipila iti bus. Inanusak ti nakipila itay parbangon, sir. Diyak namin kaya ti maawanan iti trabaho. Sukatan ka kuma. Ngam imbaga ngamin ni Jasmine. Ngay kang ka pa iti may sagun daway. Ha? Naaramid mo dayta, Jasmine? Amo ka narigat agsapol iti trabaho.
Sayang mo ti pa nagkadwata di opisina ni Sanjo, no agsina ta. Sanjo, kun kunamlatan? Dakamin kini Jasmine. Isu ti type ko. Gapo iti kina-conservative na. Kasta ka di? Kablaawan kayo adwa. Mami, amuyo ka di adandaninak ikatin ni boss. No saan nga imbaga ni Jasmine nga ikanak iti maisapay agundaway? Jay probinsyana, ti kayat mo asawan? Uwan, mami. Nasayaat mo't gayam ti panagpuspuso na. Kasta ka di. Kabayatan ti kawan ko. Isuda gayamon kini Jasmine. Addan relasyon da kini sir, mami. Jay kayat ta apadaksan, tinagbaligi ka ni Sir Sanjo. Uwan, mami. Agpayson samot tay kunada at agaramid iti dakas. Makaapit matlaang iti dakas. Kasta tinapasamak ka data. Leksyon daytoy kadata, anak ko. Madigayam ti agpanggap iti dakas iti pada na a tao. Imay kayo matinmasyar, anak. Sir, Nang, Di da ko maawagan iti sir, nanang. Dakamin kini Jasmine. anya, kinayat mo ti anak ko amay sa probinsyada. Nanang, awan dakas na. No probinsyana tinakariknaak iti ayat. Wen gayam, dito'y kamin to probinsyayong agkalaysa. Ay ayatek unay ti anak yo, a probinsyana.